ubur-ubur ikan lili. Baduh dia bahasa-bahasa mangken jareng pas seberang. Pokon gula tak nengok HP sekalian bait andi paket seare. Ketinggalan. Gula muka kojo status ubur-ubur ikan lele kuah. Mun lebur ngundang pole kuah. Bada muka satu situ ngah. Bada orang Indonesia dari Riau Pahepate bi polisi Malaysia itu. Aduh lah. Ibarin marin kabar Los Angeles kebakaran. Sampai makin kabar kita amat teh 300 hektar lebih. Gimana terus bae mak pola pahaman Palestina. Ya cok min amin anda kipah mereka Indonesia deki. Ke muslihat nan gak bisa. Beliau kak dinto mau beliau seviral sampai 2030 petok posak jadwal. Gula ngundang tak bisa. Dari saking posaan. Gula atanya kamad dali. Kak dinto beliau kak dinto asisten. Atanya sana panapa amal lagi muslikan. Ceponan solawat nih ke cepon. Keng paling sako nikmat 30.000 kali benaripun malam. Macocong. Paling sako ini keada wat ambu sama sekali 30.000. Engki mangkan data putra napa dadi orang gege gabi kata raa la cerama mangken. Rahasim riborino. Jo viral luar biasa pernikahan. Nggak biasa apa cu azahir penapaan si Yunda. Ini kan gara-gara solawat nih. Bener debun ke Holil Yasin Bengkalan kokop ada bu. Saya nggak mau ngajar reng watawah, mau pengajian umum laonan, mau bisa paloco sakoni. Anapa ya kok? Karena mau reng watawah kerso. Napa kerso? Ker tak gelem masuk. Jadi ilmu ini keusahakan nih sakoni mau pada ben kiai. Qala Allah Ta'ala ajunan manabi umpama tak sholat maka ajunan masuk neraka. Kita apa ngucap apa debun kiai gila engkau cok keroking entar ke pengajian Isra wa Mi'raj lepas masuk neraka.